Pro tangai payment inka. Jeng Tinio Minister Tribal Welfare Department ni Minister Mr. Vikas Department wa malai payment ni. Unfortunately botini due to work highly unke jeng tini je representation to mani abona jeng submit khadi ka tayaro ni je PRO ba jeng box sama ini je personal payment. Jeng basically kaisa NGO ni kasi je payo Young Tripura Association. Abon saya sekarang jeng hai singono no kana jeng AMC wa batang paikya. Garo bo same ini mayor kaya open jeng orang PA be kok sakate kok sawoi jeng tam tamo Simon Thabol de sawo. Jubona saka je land ni high court ni order by. Je land no high court ni order by je ni mukhe teng phalai dong no porna land ni hote nore de ka a land ya kate ku land phan de ko obo ang ya kate bomo ang nai abo sad abo jeng bono saka AMC ka PA to pe so je chini under to am pe boro bol land no na chini under pe kono land to je jita sa tam like funny ko khai no ne jeng bus kang to jeng mayor ma lai no main to mayor se ba je from mayor to duty to na to jeng je pro bol khai ne to jeng ma lai tini jeng oro bhai ko sa pai na ke unfortunately jeng minister malai mali atam to botin okay jeng man jo ta ki sankai kome to malai ne tabuk chini je sajanai ko ang khal ko ro ma je ko pakar no kha jadi ni aje area wa bor mo ke khai to aba to kono illegal saman first second khabor aro to kono dukan to sunami to hai da jitan bagai no boro kono extra permission pa nana ne bani ne extra je toro collected to ba borok to hai da kono ba committee ni ba je committee ko na borok ko